Ovvjament ġeli kun hemm mhux kulħadd toġbu song, mhux kulħadd jogħġbu Aiden. So X'inhi r-reazzjoni tiegħek meta xi ħadd jikteb xi ħaġa ovvjament mhux favorevoli, naqra negattiva. Kif tħossok? Ara jien tolleranti ħafna. Ġifieri ma jaffettwawnix, ġifieri vera ma jaffettwawnix. Vera ma jfettwawx. Ma jkunx hemm Kieku ma naqrax. li Kieku ma għajdlek naqrax. u forsi minix hekk. Le, naħseb jiena li ġrili bla ma naf jibqaw f'moħħi. U every next performance that I have, isni I want to prove them wrong. Mux ma nibqax naħseb fuqhom ta' ġifieri. Imma isni I want to prove those people wrong. Isu bl-Ingliż it fuels you. It fuels me a lot. U jien naħseb kif tkellimna l-aħħar darba u anke mit-tfulija tiegħi u hekk isu tant kemm dejjem I wanted to prove myself. Dejjem f'kull ħaġa li nagħmel. Li naħseb dik għad ninġorra miegħi u rabbit li sa' oxra li hekk llum il-ġurnata nuża in my favor. Ħalli hekk I want to prove them wrong.